itu not dingi jaji umakmu selemui nasang alena nekia kristengi pangkau kena makun raya na puji ni mak baju kensi na pelok kamapoli nama yang berbahagia makun raya na puji ni mak rok mini na pelok kamapasa na puji ni mak jangkis seletu tak sengaleta nekia pangkau keta Nasrani urwanewe selengin na puji ni amang nganting-nganting dia tuh gakoe bahkan ada memakai kalung tanda salib. Berapa persen umat Islam di Indonesia yang menggunakan tanda-tanda orang kafir? Sayana tau bangsa ni Roma aku telok sama miraja jadi ini sengi hukum jamaah yang berbahagia. Jadi kita yang hadir begitu melihat boleh kita tegur jamaah yang berbahagia.